krajem prošle godine u sveučilišnoj knjižnici naša kolegica Orijeta Ljubljana je organizirala obilježavanje 50. godišnjice izložbe Glagoljice, što je jedan raritet i u Hrvatskoj, u Rijeci posebno, a baš previše ljudi ne hrli na te izložbe, međutim ta je večer bila vrlo dobro posjećena i tom je prilikom Petar XIII napravio jednu izložbu fotografija iz svojeg fundusa, jer se jako puno i jako često družio sa Brankom Fučićem. Ta simbioza je urodila, evo i sad jednim novim filmom. Kada sam pregledavao svoju arhivu, tada sam utvrdio da raspolažem sa vrlo korisnim videomaterijalom o akademiku Branku Fučiću, što sam ga snimio dok sam s njime surađivao na terenu po otocima i u Istri. Zato sam, eto, večeras vam pripremio uz ovo moje kratko predavanje i nešto duži video film o akademiku Branku Fučiću, za kojeg smatram da je vrijedan da ga se vidi i da se eventualno od tog materijala, a također koristeći i drugu dokumentaciju, mogu napraviti dokumentarni film kojim bi mogli sljedeće godine dostojno obilježiti 100-godišnjicu rođenja akademika Branka Fučića, jer je on to doista zaslužio kao vrsni poznavatelj glagoljice i istarskog fresko slikarstva. A velika zasluga je njegova što je nakon Drugog svjetskog rata istraživanjem i dokazima koje je u tom istraživanju otkrio i podastro Međunarodnoj komisiji za razgraničenje, Istra, otoci i dio Jadranske obale, a pogotovo Istra, su 1947. godine na mirovnoj konferenciji u Parizu pripojeni tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno Republici Hrvatskoj. Ono što pismen čovjek doznaje čitajući, to je nepismen doznavao gledajući. Prema tomu, sve ove slike koje su sad tu na zidu, one su jedan sistem ikonografski. One stoje u jednom međusobnom neksusu, u jednom međusobnoj vezi. One su bile daleko prije modernih zasada, još u srednjem vijeku, zorna nastava. Sve si tu doznavao. To je jedno more informacija, taj svijet doznavao preko ovih slika. I treće, koji je smisao? Udarni smisao bilo ovakve divnog kaleidoskopa, ove čarobne kutije sanjanoga svijeta, to je bio predokus budućeg života, predokus velikih obećanja o vječnom životu. Ako ste čitali Apokalipsu, u Apokalipsu imate onu veliku sliku, blistavu sliku nebeskog Jeruzalema. To je prebivalište blaženih. To je vizija budućeg života. Dakle, taj predivan svijet, nebeski Jeruzalem, ta blistava vizija, jedan trenutak se je ovu našu ljudsku stvarnost spustio tu među te čađeve kuće, među polja, među sjenokoše, među blago, među vinograde. Jedan trenutak taj svijet je nekada imao dojam, evo ovako će biti lijepo u raju. Branka Fučića, akademika, putnika po svim istarskim prostorima, moga prijatelja koga ja znam, Bože mi prosti, već od 950. godine. Čuli ste ovdje, a jedan dio toga što ste čuli, on je unio u svoju knjigu. Jedan dio svoje osobe nikad se ne može ni u knjigu prenijeti, niti se može drugačije prenositi osim usmenim kontaktom, osim zapravo druženjem, osim onim što zapravo ljude povezuje, a to je prijateljstvo. Jedan od rijetkih ljudi koji je sav prostor iste prošao, nogama, svagdje je zavirio, sa svima je razgovarao, a i ja znam kako je znao privući ljude jer se družio sa djecom, pa je rekao, mali, kako se ti zoveš? A mali je rekao, zovem se Ivan. Čigov si ti? A onda je on rekao, recimo, jedno ime. A onda Branko kaže, a ja znam tvoga
oca ili mater. A najprije pitao da li ima oca i mater. I onda je mali bio presretan da neko zna njegovog oca i mater i odveo ga u kuću i tako je uspostavljen onaj fluid koji je potreban za svakog onog koji proučava kulturnu povijest prostora. Ne samo freske, ne samo materijalnu kulturu, nego i duhovnu kulturu, nego i ono što struji između ljudi kao nešto što je neponovljivo, kao nešto što raste iz prostora, kao nešto što povezuje ljude. Ove libar, ki se imenuje gastronomija, pisah ja. Grišni fra Carlos Dubašnice, čaboje znah i umih. Ki ga štal bude, recitne. Ako si živ, Bog ti daj sriću i zdravlje. A ki zna od kada se za Božić dela bakalaj? Moreš taj dar Božji sebi i braći svojoj parićat na glagojaški način. Pa nadu daj lačnomu gostu, s kim skupa zahvali Bogu, od koga prihodi seki dober dar. Zemidjače dobroga beloga bakalaja. Z beton odriva ga peštaj i čistu lodunzi gušterne ga polivaj. Svedrio manga peštajuć, dok ne zmoliš 3 oče naši. Ono što ja ću reći po domaću, mene mora čapat. Ja pišem uvijek kao da adresiram to konkretnom čovjeku. Ja uvijek vidim konkretne ljude za koje ja pišem. Do kada će meni lampica još raditi na šufitu, razumiješ, dokle će ja biti toliko bistar da mogu pisati, skleroza neće me ići, ne mogu ja biti iznimka prirodi. Ne? Ja vidim, moji kolege ili su pod zemljom ili su već potpuno neupotrebljivi. Kako to ti u oca ti ideš, u vodu ideš. O svojim otkrićima pisao sam znanstvene rasprave. Njih šira publika neće nikada pročitati. Pa za koga živim, pa za koga radim? Shvatio sam da ono što je u mojim očima vrijedno mora postati svojina mnogih. A kako im to mogu dati? Naravno, u takvom obliku da im to bude privlačno i da im sve bude od prve jasno. Bio bih nesretan kada bih doznao da je netko morao ponovno pročitati neki moj pasus jer mu u prvom čitanju nije bio razumljiv. Ponosan sam što sam najveću nagradu u životu, a to je ona Herderova u Beču, primio upravo za popularizaciju znanosti. Dozrelo mi je vrijeme. Ne opazit se. Ostario sam i neću dugo. Naprosto neću više dospjeti da neke svoje rezultate uobličim kao znanstvene radnje. Stoga sam ih dao u popularnijem obliku terra incogniti. Prihvatite stoga ovu knjigu i kao moju oporuku. Ako je život simfonija, ja sada sviram posljednji stavak, a taj je Allegro ma non troppo. O moj Bože, sada gol i nejak, nemoćan i sve nemoćniji, stojim pod tvojim zvijezdama koje će se u mojim očima ugasiti kada se opet budem vratio u prag zemaljski. I nikada neću doznati da li moje začeće miriše majčinom dušicom, mahovinom, opojnim mirisom sjena ili ozonskom svježinom platna u nekom krevetu. Neću ni cvijeće ni govor. Neka na pogreb dođe samo onaj do koga dođe glas zvona Svetog Apolinara. Tako je uvijek bilo u Dubašnici. To, dakle ovako, tako, to je 700 i tu se vidi ovo, to i to.
To je zelo koje ima brojnu vrednost 8. Dakle, 1748. Ali pokušajte lipo osvitliti. Iškite pravu poziciju. Ne. Tako. Još nutra, tako. Tako. Još malo. Vidite nutra isto. Vidim, ali trebalo bi malo površina da dobije svjetlo. Tako. Tu smo. To je dobro. Sad ću ja to uslikati. Čak piše? Piše datum kada je načinjen ovaj trijem pred crkvom. Sad ćemo to još jednu takvu. Opet se pojavite vi. To isto iskustvo imao, ona su sada, vi dolazite na glas, vama spasa nema, to su svjedoci za Boga, pa tako su vještenici. Ljudi koji su iskustveno doživjeli da je ona u službi zlih svijedaca. Njegova okolina je bila uvjerena da on nije običan čovjek. Kad se dođe na te sunce, to je rođenje Isusa. To vam je bio Ivan. Kada Bogu dječice. Dobro je. Vraćaš prijatelji. Čak, gremo mi delati. Da, to je figura išla dalje. Vidite pozadinu. Vidite pozadinu ovog u ljubičastu. Vidite konturu lika. Vidite u paranu liniju. Granično. I vidite, ispod bordure se, vidite, ova linija spušta. Gledajte, vidite to tu. Ne? To je cijela figura bila. Ovo je sve premrzano. To znači ovdje bi se čisteći još bi se dalo osloboditi nešto od te figure. Zato mislim ja da je ovo novija stvar. Da onaj koji radi ovaj soklik išao pravda žurka. Može, da pače. Idete u školu? Da. Koji razred? Sad ću treći. Treći. Pa šta vi znate ovo? Ajde, daj se isprovocirati. Šta ovo znate? Dajte prije svega, da se upoznam. Ja sam profesor Šučić. Stina. Živjeli. Lenić. Drago mi je. Ala mišlje, šta o tom znate? Ona je u gimnaziji i morala malo... Ajde, ja ne uđem to. Ne, on je sedi čas. Sljedeće vi će ti uzati. Sedi jedan čas. Ma moram, reći mi sada, čako ti ovo mi znaš. Jeste kad ja vam neku u školi o tom govorim. Čas znaš. Reci mi, 3 10. Daj, pa mislim na ispitu. Reci. Čas znaš. Dobro, zašto ovo ima neko značenje, zašto ovo ima neku važnost? Pa ima. S koga je ovo vremena? Tamo ne. Reci. A ne znam točno. Dobro, je to prije 100 let. Je to starije od 100 let? Ja mislim da je. To ti je rađeno 1474. Pa onda računaj. 15. To ti je više od 500 let. 15. stoljeće, 1474. Sekcijama. Tu ti je vidiš iz ovoga barove nadpis slikan, ne? Tamo ti piše, ko je to slikao, to je bio majstor Vincent iz Kastava. Kastav grad gore iznad rijeke. Znam. Čamaš da radi? Da finiš polo. Čamiš da radi? A ne znam, možda i želim se da... Velika šovdje nemaš imat, ali još vam to znam. Za nijedni šovdje na svijetu ne idi raditi nešto što tebi ne leži. Da, pa to je istina. Naći gospodina Boga i naći sebe, ali naći sebe, točno odmjeriti časam ja. Šta ja mogu, koliko ja vredim, dok ne idu moje snage, niti sebe podcijeniti, niti sebe precijeniti. Točno zna čas i ona se ne boji. Ma bistro oči imaš, mislim da je mama munje nosi, ali moja si. Ako se kada sretnemo, firmajme i reci stari barba, oni platit, ne znam, piće, ili piće, ili kako slatkiš. Ki je Branko Fučik?
Branko Fučić je jedan veliki znatiželjnik. I na pogon znatiželje, dok su ga mlade noge nosile, proputovali ovu zemlju, proputovao je Istru. Bio, ja mislim, u svakoj kapelji istarskoj. Mogu bi biti šakreštan, univerzalni šakreštan istarski. Malo su njega vidjeli uredi, radna mjesta, njegova radna mjesta su bile ove male crkvice. Po kampanji, diljem Istre, kraj Šumaraka, kraj Vinograda, kraj Težaka. Tu je njemu prošao cijeli život. To je bilo polje njegovih istraživanja, to je bilo polje njegovih razmišljanja, tu je bilo polje njegova života. Dok su se drugi natezali po sindikatima, ja sam bio slobodan kao pas bez lanca, pun finih znatiželja, vječiti skitač po zemlji istarskoj. Rođen sam na Krku, na otoku Krku. Otkuda mi je očev za očev rod. Tu se meni i moje lozi se križaju 3 otoka. Krk, to je Vrpnik, otkud me je baka, Cres i Lošinj, otkuda su mi moji Fučići. Naše ime, tamo se prvi puta javlja u Cresu 1583. Šta smo, otkud smo došli, ko to zna? Ja pretpostavljam da smo ipak Vlasi koji su bježali pred turskim zulumom. Korijen mom prezimenu jest i ostaje Fuk. Talijanski il Fuko znači trut. Muž je čele koji ima zadaću da oplodi maticu i da poslije svadbenog leta kao nepotreban krep. On pod Bogom ne radi ništa, pa je trut postao odavno pojam ljenčine. Fino i utješno za mene. Moji preci bili su dakle neradnici i ljenčine. Zato moram ja potegnuti da bih nadoknadio grijehe djedova. Rodili su me na Krku koljevci glagoljaštva. Po muškoj strani moji stari Fučići su s Cresa i Lošinja, a s Krka imam krvne veze po majci mog oca. Ona je Bozarnička iz Vrbnika. Ali jako sam vezan za Krk, kao i za cijeli ovaj Kvarner. Jedna moja stara prijateljica pričala, razumiš me, popa u Vrbniku me ne odgoji župnik. Odgoji ga cijeli ambijent, prvo njegova majka, ali cijeli ambijent. Govorim, ja kao dijete, ima nas jednog pametnog djeda. Ujutro on bi nas dizao, govori, Aladica, stat se, govori, sad ćemo se pomoliti. Kako je on počeo moliti? On je na staroslavenskom počeo na glas recitirati psalam. Zgelbin, vapih tebe, Gospode, i tako dalje. Pravljala mi je mama. To vam je bilo evako. Va jako staro vrime, va Vrbniku je bilo čudo popi. To su bili popi i glagoljaši. Oni su mašili, molili i kantali na staroslovenskom zajiku, koga su ljudi razumeli, a svoje su knjigi pisali glagoljicu. Bilo ih je i po druguda, po celom otoku, samo ne Vaveji. Vaveji se je mašilo na tujen zajiku, latinski. Dodar su neki tvrdeli da je jedino tajski zajik priličen da se na njemu slavi Boga. Biškup je istešo mašil na tom zajiku. Kako se rekla na pričelu, ljudi ga nisu razumeli. Oni su se držali svoga. Oni isti, ki su bili gori, ki su bili vlast, to ni bilo pravo. Sve ko toliko oteli su to promijeniti. Oteli su da latinski zajik zamini glagoljicu. Ma,
ni njim to nikako rehodilo za rukom. Naši popi su bili tvrdi i kad su im teteli zeovin i zeonin, oni su se držali svoga zaljika i svoje glagoljice. Ljudi su stali za njih. Ambijenti našeg djetinjstva presudni su. Još pamtim staroslavenske liturgijske tekstove koje sam kao žakni znao naizust. Glagoljsko pismo počeo me učiti ujak moje majke, župnik u Baški. U njega sam upoznao Premudu, Ivšića, Vajsa. Moji su gimnazijski profesori bili Štefanić i Han. Lunjajući ljeti Dubašnicom s prijateljem Tinom Šabaljom, rekao sam: znaš, Tino, mene u životu najviše zanimaju ti kamiki staroslavenski, povijest ovih naših napuštenih crkvica, kamene ploče s glagoljskim natpisima. Znam sigurno, bit ću arheolog. Tako su se glagoljski natpisi stoljećima splitali oko crkve i liturgije i oko životnih putova crkvenih ljudi, ali su se podjednako provlačili kroz krivudave uličice ladanjskih gradića, pa zalazili u intimitet privatnih kuća, penjući se na kućne nadvratnike ili silazeći sve do kamenica za maslinovo ulje u konobama, ili pak do obitavališta mrtvih u rakama pod crkvenim podom, ili do seoskih groblja koja u otvorenom krajoliku druguju s vinogradima, oranicama i pasištima i gdje se miris tamjana iz kadionica miješao s vonjem stajskog gnoja i zrelih plodina. To je bio pravi životni ambijent Glagoljice. Taj kamen naš koji čini okosnicu i krajolika, taj čini okosnicu, taj bitan za našu arhitekturu, taj bitan za naš plastični osjećaj, za osjećaj za plastične vrijednosti što su svima nama urođene. I ta slika vas nosi. Na toj slici radite svoju estetiku, radite svoju poetiku. Ja uvijek tvrdim da taj naš primorski ambijenti u malim gradovima, kao što je jedan Vrbnik, kao što je jedan Omišalj, kao što je Baška, kao što je Hreljen, kao što je Plomin, kao što je Perantu, oni bitno utiču na nas. Oni nisu mrtve zone, to su zone sa jednom relativno visokom kulturom i oni djeluju na nas stimulativno. Ovo što se kaže, to ste dobili sa materijalnim mlijekom, to ste dobili već sa ovim ranim ambijentom koju daju ti mali gradovi. Tu ti je Vrbnik jedan. Vrbnik sa svojom tradicijom, čudesnom. Opet glagoljaški Vrbnik. Vrbnik koji možda ima najveću sačuvanu na našem tlu zbirku glagolskih kodeksa. Da ne govorimo o ovim glagolskim natpisima. Pa jezik, pa običaji. U običajima isto, pa tu ima, to ti je arheologija uživo. To je ona stara priča o Skjavonima. Šta su Skjavoni? U umjetnosti to su bili ljudi koji su u našim ambijentima, pa i ovom otočkom, bili jako talentirani ljudi, rođeni već takvi, ali jako stimulirani od sredine. Naša sredina nije divljačina. To je visok jedan nivo, ona je užasno stimulativna, ali istovremeno ona je i limitativna. Postoji jedan nivo do kojeg ti možeš ploviti i biti, bivstvovati u tim sredinama,
ali preko neke granice ne možeš. I šta tebi preostaje drugo? Nema ti druge nego otići van. Naši ljudi vjekovima su odlazili van koji su imali velika krila, evo ti Klovića i tako dalje. I vani su postali znameniti Skjavoni, to je pojam bio. Kako je na mene djelovalo biti rođen tu na Krku, živjeti, dobro, meni je važno bilo to da mi otac bio i učitelj, razumiješ me. Stalno si bio stimuliran, stalno. Možda i previše, možda čak i previše. Sam imao sreću da sam zajedno sa ocem koji je dobio premještaj, razumiješ, najprije kao učitelj, najprije u generalski stol, i zatim vrlo brzo u Zagreb. Ja sam u Zagrebu došao u 2. semestru 1. razreda pučke škole. Ipak si došao, to je naša najveća sredina. Mislim, to je najveća fabrika koja je moguća u Hrvatskoj, Zagreb. Ne? Tako, ali velim ti, bez te bodulske svoje početne faze, ne znam da li bi se ja usudio, razumijem, da li bi se ja otisnuo. Ne? Kada se urede ove stranice, kad se do kraja perfekcioniraju ova slova, to je spremno za kalupljenje i za odljev u umjetnom kamenu. Jer je to dragocjeno, to ide po noći unutra, u kuću. To ti je izlazak iz brloga. Ono što vam večeras ovdje izlaže Petar Trinaestić, to su portreti naše uže domovine, to je lice našeg zavičaja, obrazi su to naše rodne Bogumilije. To nisu fotografski izrazi iz realnog, vidljivog, viđenog svijeta, nego su to izrazi, to su interpretacije, to su umjetnički zahvati. Prvi puta kada sam ugledao ove fotografije, zastao sam pred njima, pred mnogima od njih, u nedoumici, jesu li to fotografije snimljene u prirodi ili su to fotoreprodukcije slika nekog meni još nepoznatog našeg slikara umjetnika. Petar Trinaestić za mene je veliko otkriće. U nezaboravnom su mi dojmu ostali njegovi filmovi o Krku, o Boduliji, tako sažeti, sržni, izvanredno ekspresivni. Trinaestić je talenat koji se je svojim stvaralaštvom već davno dokazao. Ove fotografije umjetnička su djela za mene antologijske vrijednosti. To je krčka poema. U ovom sastavu ova bi izložba trajno trebala ostati na otoku. Nerado
praktički nikada ne dolazim na otvorenja izložbi. Ali ova izložba duboko me je dojmila, s oduševljenjem sam se na njoj angažirao i čestitajući pred svima vama autoru, ja je s oduševljenjem otvorio. Znaš šta ću reći sada, pa će se čudit možda? Ma u mojoj struci ti od kuće moraš biti bogat, a ja nisam bio od kuće bogat. Neće tebi puno pomoći, ni država, ni grad, ni akademija, ni makaki čovječe Bože. Ti moraš za povijest umjetnosti i povijest kulture studirati, ti moraš biti od kuće bogataš, to nije za siromašnog sina. Ja ti to trajno trebaš, ti neprestano trebaš, to su velike investicije, neprestano. Recimo, da meni sada nudili nekakve odlikovanje, ma nemojte mi to raditi, nekakve počasne dohode, ma nemojte mi to raditi, ma rađe mi još ovo malo što mi preostaje, pomozite mi raditi. To je meni najveće odlikovanje, to je meni najveća počast. Ma mjesto odlikovanja, ma daj mi šofera i auto 5 puta na godinu jedan dan. To. Ti mali agrarni gradovi, sela po sadržaju, gradovi po formi, oni bitno utiču na nas. Ovo sad smo u crkvi, smo tu uz freske, vicata i skarstva. Svi ti naši stari majstori, freskisti, oni su se rekrutirali iz takvih sredina, takav je i Kaspar, recimo. Bez ambijenta nikada tih pintura ne bi bilo, tih slikara nikad ne bi bilo, tih talenti se nikad ne bi dalje razvili. Moji su rezervanti bile isključivo trošne crkve na grobljima, ruševine na osamama, crkveni tavani puni odloženih stvari, crvotočne biblioteke i arhivi. Moji su bili neobični ljudi i još neviđeni pejzaži. Dobar dan, je Burazi? Ja. Dobro kutire, Bog s tobom. Ja. Šikutire i s tobom. Ama, lipo držite groblje. Ja. A kako se reče groblje po vlaški? Sveti Duhu. Sveti Duhu? Ja. A Čibitoriju, kako se zove? Kako rečete? Grobrle. Grobrle? Ja. Vidiš, slavenski korijen sa diminutivom vlaškim. Ovo. Obilato, oškropljenje. Samo to treba. Ili umjetna rasvjeta, ili trebaš čekat koso sunce. Koso sunce. I to ti je negdje... Znači to je nadgrobna ploča u stvari. To je ležana na podu. Viš freske. Viš baš dobro. Da, vidim. Vidiš to, gdje je vlak? Ja sam Branko Fuši, ja sam Branko. Ja sam tu davno dolazim. I ovi presječaj. Da. Kako vi rečete sami za sebe? Čas ste vi? Čiji jezik vi govorite? Hrvatski. Hrvatski, sad govorimo hrvatski. Hrvatski i rumunjski, tu kako govorim. Njema ne kažete rumunjski, nego vlaški. Ja, ali vlaški govorim svi doma. Se naučila. A recite mi, ja govorim vlaški. Ja ga ne si vlaški. Čo ne? Ganaj vlaški. Ja? Ganaj. Ja Ganaj vlaški. Ja. Ljudi Bog s vami. Bogom. Zovite mi po ljubikanku. Ja, a smo veli prijatelji. Ja, ma verujemo. I ono je pravi čovjek. Ja, verujem. Je. Ljudi Bog s vami. Pišete, oprostite, Branko Fučić. Fučić? Da. Dobro. Ređemo mu reći. Allah. Čudaj, Bog. Kog ja naj za sredu da me vozim?
Prvih godina putovao sam kamionima i pješice. Dešavalo bi se da bih prespavao i na sjenu. Pješke se ne putuje najbrže, ali se vidi i doznaje najviše. Vižitavao sam konobe, šufite, kantune, prah, bišu i paučinu. Meštriju sam prtio na leđima, bio sam fotograf, vjernik, crtač i gipsar. Nužda me je prisilila da se snalazim i da često improviziram. Nikada nisam bio sam. Uvijek i svugdje sam prepoznavao prave ljude, muževe i žene, mladost i starost. Moj radni kabinet često su bila seljačka ognjišta. Moji su najbliži informatori bili nepismeni starci i starice, ljudi koji mnogo žive i dugo pamte. Najviše sam primio od onih koji su najmanje posjedovali. Njihov sam veliki dužnik. Da biste upočivali, amen. U miru, amen. U miru, ja. Evo. Ja. Kad brojim drijoma, znam boje, pa ne gubim malo. Sad probajte pročitati, ja vidim malo se začali. Da li točno? Dobro jutro, moji žimbrci. Vi ste vidjeli kako smo mi ćemo doći kako ste vi i svjetla svječna da bi vam svetlila, da biste opočivali u miru. Dobro, u redu. Godinama u svojim terenskim istraživanjima prisno sam se uživljavao u taj svijet, privučen vizijom koja se iz spomeničke građe tkala. Nije mi bilo dosadno, bio mi je užitak, veliki užitak. Godinama sam stajao pred tim oslikanim i išaranim zidovima i gledao, i čitao, i gonetao. Ja se nisam bavio ni Michelangelom, niti s jednom slikom Palme mlađega, jedna više ili manje, ponegdje pronađena u našem selu. Bavio sam se umjetnosti koja je rasla iz ove zemlje, koja je rasla iz ovog ambijenta. Bavio se onim što je naše. Šta smo mogli i koliko smo mogli stvarati. Ali uvijek to uklopljeno i inglobirano u cjelokupnu sliku života. 1533. sije pisa Levac Križanić, a jedan njegov drug, školarac, mu nadopisuje za afrikanski pijani osam. Evo, tada ja sam bio tu. A on mu doda, pijani osam. Negdje, recimo, Hrastoli sam našao, taj sam potpisao, Bože pomozi mi, a ovaj njemu doda vragu na rame. To su one derb, one malo hrapave, one vulgarne pučke veselosti i viciranja. Ne? Kada je 1945. godine oslobođena Istra, s braćom Mladenom i Dragom prijavio sam se poput stotina drugih hrvatskih intelektualaca za rad u tim našim krajevima. Međutim, Zdenka Munk, kolegica s fakulteta koja je sada radila u Ministarstvu prosvjete, odlučila je da radim posao primjereniji svojoj naobrazbi. Trebao sam preuzeti arheološki muzej u Puli. U rasklimanom kombiju s manjom naprtnjačom punom odjeće i obuće stigao sam u Rijeku 17. lipnja 1945. godine. Grad koji je prije 2 ili 3 mjeseca bio zasut bombama, bio je u potpunom kaosu. Trebao sam prespavati ovdje, pa su me smjestili u hotel Adria u palači Zmajić, u današnjoj Splitskoj ulici broj 2. U sobi sa mnom ležalo je još 20-ak ljudi i to uglavnom na podu. Noć u tom devastiranom hotelu s prozorima bez stakala i tople vode promijenila je i usmjerila moj životni put. Do mene se smjestio dr. Hrvoje Mezulić,
koji je tada bio imenovan šefom Komisije za istraživanje ratnih zločina u Jugoslaviji, te mi je rekao da u Pulu ne mogu ići jer su u njoj anglo-američke jedinice. Pođi sa mnom u Istru, tamo ćeš nam trebati. Nemamo ni jednog povjesničara umjetnosti. Došao si kao naručen. Mi moramo dokazati međunarodnoj zajednici da nam Istra konačno treba i pravno pripasti. Istra je puna povijesnih spomenika. To ti je terra incognita. Zapamti, za tebe je to rudnik. Ne rudnik ugljena, već rudnik povijesti. Otkrivali smo na zidovima kuća i na zabatima lukova grbove tuđinskih vlastodržaca, ali i oznake drevnih slavenskih starosjedilaca, kao što je ovaj glagolski natpis nad glavom sveca. A u seoskim crkvicama freske naših srednjevjekovnih majstora, kao što je ovaj Dans Macabre, djelo Vincenta iz Kastva, koje svjedoči da smo u mnogim kulturnim manifestacijama bili dorasli ostalima. Ovo je bila grobna crkva Beronske najveće bratovštine Svete Marije. Groblje je bilo nekad tu ispred crkve, okolo crkve, danas se ono nalazi iza crkve. Kad god je dole selo Beron živih, tako je Sveta Marija na škrilinah i groblje oko nje, to je Beron mrtvih. Uloga ovih malih crkvica bila je enormna. Tu su ljudi našli snagu da uopće žive i da prežive. Tu su stovališta bila njihovih briga, njihovih muka, njihovih zavjeta, njihovih želja. A tu su konačno plele se i sasvim materijalne stvari životne. Jer te bratovštine nisu bile neke sirotice. Te bratovštine su davale u najam svoju zemlju, posuđivale su novac, pomagale su se udovice, pomagala se siročanstvo. Ono što su danas u naše vrijeme sindikati, to su u to vrijeme bile i te bratovštine. Poklonstvo kraljeva najljepša je slika majstora Vincenta iz Kastva, u kojoj se i živjela slikareva mašta. Mračni crkveni zid Vincent i dvojica njegovih pomagača upotrijebili su da bi na njemu suočili gledaoce s najtežim životnim istinama. Slava, čast, vlast i bogatstvo. Sve to nije ništa, zaključuje ova naslikana propovjed, jer je čovjek stvoren iz praha i u prah će se opet pretvoriti. Smrću koja je postala univerzalni zakon za ljude, niko ne može smrt izbjeći, ljudski rod je smrtan, koji je bio prikazan sa plesom mrtvaca. Deprimentna zapravo slika, ali izlazeći van, morali su se sa nosilima, sa mrtvacom sagnuti i tada bi, pogledavši gore, vidjeli nad sobom otisnuto Kristovo lice na Veronikovom rupcu, koje predstavlja Kristovu otkupiteljsku muku, to znači, no unatoč svega toga, spast je u Kristu koji je otkupitelj i koji ti garantira vječni život.
Živio sam u opasnim prilikama, ali unutar toga čini mi se da sam život formirao po svojoj mjeri, da se nisam dao zavesti ni od politike, ni od novca, ni od slave. I danas sam sretan da sam tako živio, jer sam prošao sam život kao pjesmu. To je bio život pun lijepih, plemenitih uzbuđenja, to je bio život lova. Više puta nije bilo dana rada na terenu, a da se nije pokazalo ili koji novi glavarski natpis, ili ispod žbuke, ispod vatrenog bjelila kakva novo nalazište fresaka, neki drugi podatak, ko kamenčići u mozaiku iz kojih se je meni stvarala povijesna umjetnička slika ove zemlje. Tako u Istri, tako po otocima, tako po Hrvatskom primorju. Ja se osjećam kao neki guverner ove zemlje. Guverner bez vlasti, ali sa teritorijom. Evo, to je Branko Vučić. I da se ponovno rodim, meni se čini da bi manje više ovo isto radio. Hajmo probiti vino. Hajmo probiti vino, da su i ovi bili isto. Hajmo da je naš bolj vina, samo čovječe pogledaj. Prema kraju. Idemo prema kraju. Jahve, Gospode naš, divno je ime Tvoje po svoj zemlji. Veličanstvom nebo nadkriljuješ. U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora. Gledam ti nebesa, tijelo prstiju Tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. Pa što je čovjek da ga se spominješ? Sin čovječi, te ga pohodiš. A svaki od nas će se naći tamo gdje si ti sada, po Svetog Apolinera. Živio...